ole draw thla ni som pali zirtop ni ani a indo na lam kan puang le don ani ole indo ni zali som panga na ni tareng mai ral khata kan no hriat a in thi le hliam an tam ngei to inarin oma tun na ya documents leak out ta khan ram pahni sipai thizat zi ania Ukraine le Russia sipai nuai thum si nga sangli vel thi le hliam an om ngei ni in an chut Wagner lam chuan thu thar an ron na ya Bakhmut za asom riat an thunun to ni in an soi Wagner ho tu pa Prigozhin chuan Bakhmut khopui za asom riat an thunun to ni in naron puang thar le ta a ama khan za asom sari panga an thunun ang khan ron puanga kar khat nu vela za asom riat an thunun ta ni in a puang Ukraine sipai te chuan Russian sipai ten Bakhmut khopui za zela som riat chuang an la to nia an soi chu rang takaron chang le tin an hnol nga la khocha khopui cheto tak Bakhmut za asom ni aya tam Ukraine kuta ala omani anti ve thung Kremlin chuan sipai lak tharna turan boi pui mek ni in an soya olsam taka chin felani theinan draft paper te chu digitala siam tura malaka ngai ni in an soi ole Russia Defense Ministry in official anti chua hi han puangila Ukraine thule hla te pokan puang tel turanga yang Russian Federation na Armed Forces te chuan Russian be pui thlak na special operation anti chu an chun zom zel ni in an soya Kupian Islama Japat Group of Forces a aviation le artillery sipai te chuan Kharkiv Bial Pesotrav Nevole Berestovo a Ukraine sipai unit te chuna sa tegin an kapa Selmakovka Luhansk People Republic a po Ukraine sipai mun an kap chebok ni in an puang Hei baka hian Armed Forces of Ukraine a sabotage le reconnaissance group pathum en thatupol pathum te chet na chu Shinkovka le Kislovka Kharkiv region bula Russian sipai te chuan an ti chiani in an soi Darkar somli pariat kalta chung khan Ukraine sipai somthum ka hlum an ni motor pahni police siam Krab le US siam Paladin self-propelled artillery system te po helai Kharkiv region a hian an ti chebok ni in Russian lam chuan an puang Krasny Liman lam hoin Center Group of Forces a group attacked aircraft Army Aviation Artillery le Heavy Flamethrower System te chuan Nesko le Chernovaya Dibrova Chervonopopovka Luhansk Republic mi le Grigorovka bulate Ukraine Armed Forces unit te chu an bei Darkar somli paret kalta chungin helai biala hian Ukraine sipai somriat chuang an thi ni in report chuan a soya Armor fighting vehicle pali motor pathum le D20 Howitzer pakhat chu ti chiat ani bokani Bakhmut bula Wagner assault detachment te chuan khopui chunga mun pathum chu an thunun bel ni in an puanga Russian airborne troops chuan assault detachment te chu flanka melmachet na anti thuan bok ni in an puang EU group of forces a operational tactical aviation missile troop le artillery troop te chuan Chasov Yar le Badonovka atanga Bakhmut lutum Ukraine sipai reinforcement unit te chu an bei Ukraine Armed Forces a 28 Mechanized Brigade unit te po an bei tela Ukraine sipai an thian te zom tum an thian te po tum ron in horkhom reinforcement troop te chet na a hlo cham ni in Russian Ministry of Defense chuan an puang Darkar somni palikal te chung khan Russian fighter jet 10 sortie voi riat na in beipuan thlaka tin group of missile troops le artillery sipai ten firing mission na in sel somnga pahni helai hmuna hian an kap chuak helai hmuna hian Ukraine sipai zahni somni panga chuang an boral angin Russian lam chuan an puanga tank pakhat APC pakhat armor combat vehicle pahni pickup truck pathum motor pariat MSTAB Howitzer pakhat D20 Howitzer pahni le Great MLRS launcher pathum anti chebok ni in Ministry of Defense chuan an puanga ni South Donetsk le Zaporizhzhia lama ve thung chuan Vostok Group of Forces a aviation le Laipuipu sipai te chuan Oledar Donetsk People's Republic biala le Gulai Pol le Orekhov Zaporizhzhia biala beipuan thlaka AFU unit te anti chenwal ni in an soi Chubaka Ukraine Armed Forces 665th Mechanized Brigade teral thuam da na mun
Orekov Zaporizhia region bula an ti chiat thu an puang bawk ani. Ukraine Armed Forces a sabotage le enthla tu pol pahnih te chu Pavlovka le Novosibirsk Donetsk People Republic bula an kap bawk. Darkar somli pariat chunga Kherson lama bei puithlak na Ukraine sipai somnga vel an thi ni in Russian Ministry of Defense chuan an puanga. Armor fighting vehicle pathum le motor paruk an ti cheboka. Ukraine Armed Forces a 121st Territorial Defense Brigade a sipai man roda na mun Otradokomenka Kherson region bula an kap chiani in Ministry of Defense chuan an puang. Russian Federation a Armed Forces a Operational Tactical Team le Aviation, Army Aviation, Missile Troop le Laipui sipai Artillery Team te chuan darkar somni palikal ta chung khan. AFU Artillery Unit somkwa pali te chu an ti chiani in an soya. Manpower le hardware te an neutralize bokani. Russian Aerospace Force Fighter Aviation chuan Krasny Liman DPR bula Ukraine Air Force Jet Su-24 pakhat an kap thlani in an soibok. Darkar somni palikal ta chung khan Russian Air Defense Force te chuan HIMARS MLRS Shell pahni an kap thlabok ni in an soi. Chu baka Ukraine rama mi hringtel lo thlona drone panga chu Novokrasnivka, Nagolnoy, Kremenaya, Chervonopopovka LPR mi tele. Yelenovka DPR Republic naya an ka thlak thu an soibok. Russian Ministry of Defense ina an report dan chuan Indotran tira trang khan Russia hian Ukraine thlona zali pasari. Helicopter zani somni pariat. UAV sangthum zasari somli pakhat. Air Defense System zali som panga. Tengle Armor Fighting Vehicle dang sangriat zaruk somli pasari. MLRS mga thuam Combat Vehicle sangkhat le somriat pahni. Field Artillery Cannon le Mortar sangli zanga somsari baka. Special Military Unit sangkwa zali somriat pathum anti cheto ni in an soi. Heti la hian Kiev chuan Wagner lamina Bakhmut hun zau zok an lak bel nia an soi chu an niala. Russia chuan a sipai ten ma an son thu a puang thung. Bakhmut indo chanchin thar bera. Russia Defense Ministry chuan Wagner sipai te chuan city block pathum an la ni in an puanga. Tin Russia sipai te chuan Ukraine sipai reserve te chu lu chil tumin an beitran ni in an soi. Nikum lama ki fatranga anin nu do nuwa Russia sipai te chuan Donetsk biala khotlang lam khopui rang mason na tur dal tu. Stepping Stone Bakhmut lak chu an ngai puimo berani a. Tuna hian indona a chun zom zela. He thu buat se la hian Ukraine lamin Bakhmut an la chua san lo. Polana Rochan Military Consultancy Director Analyst Konrad Muzika chuan a chu dan chuan Russia in Bakhmut za asomriat an la nia asoi chu anem nget ni in a soya. Twittera zonalian tak chu tuna Russia in tempo an man mek hi an vong reng thayangem ti hi ni ati. An mason na an kalchak zong hi an vong nung reng thayangem ati. Prigozhin chuan ninga ni khana sipai te chuan Bakhmut mun tam zok an thunun ti soya. Heng zinga hian administrative center, factory, warehouse le municipal building te po atel ni in a soi. Ukraine Armed Forces General Staff chuan Russia in khopui lak tuma abeina hian cholan nei lo ti soya. Darkar somli pariat kal ta chung khan Ukraine sipai te chuan voi som pariat vel zet Russia chet na chang le tin be puan thlak to. Russia sipai te chuan Bakhmut chak lam khopa ni chu an beya. Ma se an hlotling lawani ti in Ukraine Armed Forces General Staff chuan a puang. General Staff report chuan Ukraine chim lama in beina mun khopui Marine ka a kok siam na khopui lian ber adivka bula be pui thlak na voi som pali zetan nei. Helai hmuna Russia sipai ron thok te an kir thei ni in an soi ve thung. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Bakhmut le achak lam bialte him tu sipai te malak na chu afak le a ma se khopui din mun ero asoi chiang lo. Zelensky chuan Russia in aron be nuwa an ram din thar le na tur le nun phung pa ngaya let le thei tur siam that ngai siam thaturin tranpuina rangzo ka pe ka phut. Heti la hian Russia chuan sipai lak belan tum ni in na lang meka.
sipailak dan tur po online mangin olsam zo ka kalpuyan tum Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan avoi khatnan electronic draft paper siam na tur dan pomani chuan olsam zokin kan kal thei don ani ati ole thu dang puangela Iran chuan China le Russia nen missile fuel mu tumin secret tol kan nei ni in a soi Iran hian ballistic missile man tur chemical compound tak mu tumin China le Russia nen a rukin inbiak na an nei ni in a soi Hei hi United Nations rek na bo chet na ni in he thil hrachiang tu diplomat chuan a soi ani he malak na awang hian Russia chuan Iran siam missile lein a rocket stock lak chham na chu atipung le theidon ni in an soi he thupuang tu Politico chuan Iran hian missile chakne pe tura solid propellant a man thin chemical component lian ber ammonium perchlorate tam tak leitumin rampa nia Russia le China sarkar thunun NTT tenen inbiak na an nei mek ni in a soi Tehran in ammonium perchlorate anei du zat diktak chu hriat chian ani lova masai diplomat te chuan rocket sang tam tak siam na tham amamo don ni in an chuta heng zinga hian Zolfagar missile po atela kilometer zasari zeta thuya kap theidona Iran le Middle East a el an thlop proxy militia te po in heng te hian mangani Deal hi a hlotling ani chuan heng rocket tren khat chu Russia Ukraine beitumin thon ani mai theini in diplomat te chuan an soya Iran hian ma in Ukraine rama target beina na man thin drone chu Russia halo petoni in khotlang media tenan puang to ni kha Russia in Ukraine be chun zom zelo wangin aral thuam stock chu na sa takin atla niam to nge ni in arin thaya Iran hian sipai tran puina engemaw zat a pe ni in khotlang lam chuan an pu a ammonium perchlorate lei hian Tehran hian Moscow aral thuam lian zok a thon thei pha don ani heile Russia palai sompanga hnot chuak Norway chuan Russian diplomat sompanga a hnot chuaka intelligence officer ni ati Norway Foreign Ministry chuan Oslo a Russian Embassy official sompanga te chu no chua atum thu lo puang to a diplomatic position waya intelligence officer an ni thu a soi thu chua siamin ministry chuan sarkar thutluk na siam hi Europa ven himna din hun in thlak dang lam wanga ni a hei wang hian Russia atanga intelligence lo omna asang chho zelani Officer kai noite hian Norway hi reilo te an chua sana ngai don ni in na soi hei hi Norway rama Russian intelligence activity dawlet na ata na malak na poimo takani a chutiang chuan kan ramle namhlok na hum halna konga po malak na poimo takani ati Russia Foreign Ministry chuan Norway na diplomat sompanga a hno chua chu a chanlet tur thua soi ni in state media te chuan an puang Ola tuna tan chuan khati chin khanile photse bakmut lama indona wak narin za asomret an thunun tan ya an puan lain Ukraine lam chuan hei hi anilo za asom ni ai zaw dei kan la thunun ani anti ground lama in norton na omrenga chanchin tharber hreturin he channel hi ilo ngai changzel don nia voina dap chualama sanghaman run puina in kan phusa ve a anuam phian mai I sa zo te channel a emo he channel emo hian kan ronda chuak don nia